Kırgız'a geliniz, sizdin ardaqtap kütöt elibis. Kadırlı meyman geliniz, sizdi kastarlap tosot elibis. Yeremet bozduk kurçagan bul Kırgızistan jeribis. Kada salt menen tosturdum intip kalk başkargan begibis. Sultan boyun sunalıp su basan eken deminiz. Aldığa cılıp Malazya asıldan bolsun teginiz. Yemi geremet jerge gelgende göngüldüm bolmos boşluğu. Tübölük bolsun dep dileyim Malazya Kırgız dostluğun. Let's become brotherly nation. Kırgız people are glad to meet you. Welcome to Kırgızistan, dear Mr. Anwar Ibrahim. Бұл жақта біздің сол ұлттық киімдеріміз менен әрбір регионда ар кандай киімдерімізде. Мындай киімдер. Ал эми бул жакта биздин ушул кол өнөрчүлүктөр боюнча тааныштыра кетейин. Бул жакта элесек жазам жазат. Турмушка чыккандан кийин ушундай агалече оронуп ушундай кийинишет. Бул бардык элдерде тараган болсо керек. Жаргылчак бизде buğdaylı, arpаны ушундай кылып туруп, талкан кылып же un кылып тамак кызашкан. This was the traditional way of how to mill grains. This is handmade. Usually they also use. Bizde ушул ооба. Сок белек деп аталат. You mind to see it? Бул кыргыздардын комузу ата-бабалар боюнча атайын аспаптар кызашкан. Kozluklar, tuşluklar da moğollar sayma menен sayışat. Al endi bul jakta kamçı örtü жатат. Bul kamçı degen mına moğol. Moğollardын bu ягын өргөндө мына мондагы өрөт. Bul atты батпасаңда. Ал эми бул эр. Калпак. Бул биздин улуттук баш кийимибиз кийизден жазылат. Кыргыз эли айтат төрөлгөндө кийизге төрөлүп, акыркы узаткандарды сапарга узатканда дагы кийиз менен узатылат. Ошон үчүн баардык нерселердин баардыгы бизде кийизден, бул дагы кийиз, тигил дагы кийиз баардыгы көп кийиз менен колдонулат. Мына карапалар бар, бүдүн өзүндө бар. Ал эми биздин идиштердин баардыгы жыгач болгон. Анткени көчкөндө сынбаш үчүн да. Bizde жаа-жабынан дагы өскөн бул кийизден жасалган баштыктар. Bizde Манас эпосу бар, Манас эпосундагы баатырларыбыз ушундай жаптыктар менен мурдан бар териден жасалган баатырларыбыздын кийимдери түрлөрү көп аябай. Men kinolardan ушундай образдарды көрдүм эле дейт. Азыр сиздерге биздин улуттук тамактар менен тааныштырып коелу. Now let's please go to see some national food, traditional meals. Күнүңүздөр менен. Биздин улуттук тамактар. This is our national traditional meals. Бизде ар бир тамактын бир түрүнөн эле 300дөн ашык түрлөрү бар. Бирок бул жерге биз кичинекей эле тааныштыруу үчүн эле койдук. We have more than 300 different types of national meals. We have put some of them here. Көлөнгөн талкан. This is the mixture of melted grains. It's very Каймак, nutritious. жарма, Here we can see the beverages cooked кошкон of май, these grains сары май, with талкан, melted бал менен кошулуп жасалат. butter with honey. Беш This бармак. is traditional besh barmak. It's noodles with meat. Жана Meat is борсоктун түрлөрү. everywhere and different types of borsok. You will Try, taste it we'll already.
Toğuzunda toq dolğun, toğuşqun düşman yoq bolğun, 10 yaşında oq dolğun, oq atqan düşman yoq bolğun, 11 yaşqa kelgende, oyuna quday bergende, oң soluna yerildi, öçök üskün düşmanın, abay boyron doğun timmeli, 12'ye kelgende, çelik su boyluğun, 13'ündü müçögün, otluy canım küçögün, aygül mannas qavlar, qırğız elge baş bolğun, qıymıldan taş bolğun. Бұл құштарды сол салғылықтарымыз ата бабамыз аң улап шыққанда бүркіттері менен, тұлпарлары менен, қырғилары менен, тайғандары менен жаачан аң улап кийікке шығышқан. Саяпкерлер, мүнішкерлер өздерінің құштарын таптағанда ушинтип тренировка кылышат. Ол далба ойыны болды, атайын ұшыл құшты шындағын таңдап, даярдап, атайын құштарын салшат. Әлем азыр болса бұлтан... Бұл оқ, тоғыт екенін бейнесін кешіп берді. Бұл менен қармашқанда. Very good, very good. Thank you very much. Next time I will be looking forward to meet you in Istanbul. Çok rahmat. We'll see you again.